Ovo je Televizija 5. Televizija 5. 18 godina sa vama. Uvek na vašoj strani. Na strani gledalaca, a protiv laži, vlastoljublja i prevare. Uz parolu "Jedan gledalac je važniji od 1000 političara", Radio Televizija 5 je dospela tu gde jeste. Na poziciju ubedljivo najgledanije TV stanice u Nišu i medija kome se u ovom gradu najviše veruje. Međutim, ova beskompromisna borba za istinito, pošteno i fer izveštavanje dovela nas je na rub opstanka. Počeli smo kao prva privatna TV stanica u Nišu i jedna od prvih u Srbiji, prva news televizija na ovim prostorima. Tokom građanskih protesta protiv režima Slobodana Miloševića 96. i 97. godine, Televizija 5 je postala jedan od prvih slobodnih medija u Srbiji. Dok su vrata svih prestoničkih medija bila zatvorena za opozicione političare, na Televiziji 5 su nesmetano gostovali Zoran Đinđić, Vuk Drašković, Vesna Pešić i drugi opozicioni lideri. Uzavrelu atmosferu dodatno su podgrevali i režimski mediji, koji su ignorisali štrajkove i mitinge opozicije ili krajnje tendenciozno izveštavali o tome, omalovažavajući demonstrante i nazivajući ih domaćim izdajnicima i stranim plaćenicima. Sve televizijske stanice bile su pod direktnim ili indirektnim uticajem vlasti. Nišlije su na posledku odlučile da kazne takav medijski falsifikat. I dok je u Beogradu vladao medijski mrak, Niš je tada ponosno stajao na barikadama slobodno izgovorene reči. Pošto je građanske proteste koje je Televizija 5 neprekidno prenosila bilo nemoguće ignorisati, Niš je postao jedan od prvih slobodnih gradova u Srbiji. Bilo je to za vreme zloglasnog zakona o informisanju, gde su iole nezavisni mediji drakonski kažnjavani zbog bilo koje izgovorene reči opozicionih čelnika. Kazne su bile toliko oštre i visoke da nijedan medij ne bi preživeo presudu. Poznata Petica kao lokalna televizija bila je lak plen za ućutkivanje, bar su tako mislili režimski mudraci. Televizija 5 je izvedena pred sud sa namerom da joj se dosudi kazna koju neće moći da plati. Međutim, tada se dogodilo ono o čemu režim nije ni sanjao. Kao što su tih 90-ih ustali da brane svoju izbornu volju, Nišlije su tog dana odlučile da neće dozvoliti da neko gasi njihovu televiziju, kojoj su i danas ostali privrženi. Branili su i odbranili Televiziju 5, prvu slobodnu i nezavisnu televiziju na ovim prostorima. Dolazi 1999. godina i NATO bombardovanje. Hrabri reporteri i snimatelji Televizije 5 svakodnevno su izveštavali o posljedicama razaranja, neretko dovodeći sebe u životnu opasnost. Istovremeno, Televizija 5 je tokom rata bila pravi servis građana Niša, koji su samo na našoj TV stanici mogli da dobiju adekvatne informacije o tome kako se snabdevati, gde se lečiti, kako se zaštititi. Kada bi se začule zloglasne sirene, mi nismo bežali u skloništa, već smo ulazili u studio, pred kamere, hrabro vršeći novinarsku dužnost. Radio Televizija 5 je potom dala nemerljiv doprinos razvoju mlade demokratije na lokalu. Iako smo naš program gradili na građanskim i demokratskim principima, to nam nije smetalo da budemo dežurni kritičar aktuelne vlasti. Sa motom "Uvek na strani građana", Televizija 5 je lagano bivala sve gledanija i gradila poverenje kod gledalaca koje smo zadržali do danas. To poverenje bilo je vetar u leđa Radio Televiziji 5, koja je počela da se razvija kao jaka regionalna televizija, da bi potom krenula u osvajanje medijskog prostora Srbije i bitku za nacionalnu frekvenciju. Postavši ubrzo najgledanija regionalna televizija u Srbiji, Televizija 5 je 2003. godine počela da ulaže u program, kadrove i predajničku mrežu kako bi ispunili uslove za dobijanje nacionalne licence i postali prva televizija van Beograda koja se vidi u celoj Srbiji. Zadužili smo se kod banaka, premrežili Srbiju predajnicima, otvorili dopisništvo u Beogradu. Program iz Niša gledao se u celoj zemlji, kao što su i zamišljali tvorci ideje o decentralizaciji, čiji je Televizija 5 promoter već više od 15 godina. Međutim, bili smo naivni.
Misleći da je nakon 5. oktobra 2000. godine Srbija zakoračila u bratstvo država u kojima caruje vladavina prava, bili smo uvereni kako Televizija 5 mora da dobije dozvolu za nacionalno emitovanje, jer smo ispunili uslove iz konkursa Republičke radiodifuzne agencije. Gorko smo se prevarili. Frekvencije su dobile televizije koje su u tom trenutku postojale samo na papiru. San o televiziji koja će izveštavati iz cele Srbije, a ne samo sa beogradskog asfalta, grubo se raspršio. Medijski monopol ostao je u Beogradu. Uprkos ovom razočaranju, Radio-televizija 5 nastavila je da raste, razvivši najgledaniji i najuticajniji informativni program na jugoistoku Srbije. Istraživačko novinarstvo, objektivno informisanje, kritikovanje nerada lokalne samouprave i prozivanje političkih moćnika zbog korupcije i zloupotrebe vlasti, umesto nagrade, doneli su nam još jedan poraz. Prilikom prve podele regionalnih frekvencija 2006. godine, Televizija 5 kao najstarija i najozbiljnija informativna kuća na ovim prostorima ne dobija dozvolu za emitovanje programa. Ponavlja se priča sa dodele nacionalnih frekvencija. Regionalnu dozvolu dobija televizija koja u tom trenutku postoji samo na papiru, dok Televizija 5 dobija samo lokalnu frekvenciju. Tada počinje borba za goli život. Ekipa vrhunskih profesionalaca koja čini Radio-televiziju 5, jer medijski brend čine ljudi, a ne mašine, ipak ne posustaje. Tokom poslednjih nekoliko godina, Televizija 5 je konstantno povećavala gledanost. Za mnoge građane jedino mesto gde neko želi da ih sasluša i da im pomogne. I tu smo svedoci velike nepravde. Iako je Televizija 5 90. godina dala nemerljiv doprinos demokratskim promenama u Srbiji i tokom protekle 2 decenije postala medijski servis građana juga Srbije, mi smo jedina televizija u gradu koja ne dobija sredstva od lokalne samouprave. Podsjetimo, u pitanju je novac poreskih obveznika, građana kojima je Televizija 5 u Nišu prvi izbor. Kažu, Televizija 5 je privatna televizija, zašto bi gradska vlast pomagala komercijalni mediji? Zaboravljaju na činjenicu da je Televizija 5 tokom svih ovih godina potpuno besplatno ispratila i promovisala bezbroj humanitarnih akcija, građanskih inicijativa i pomogla stotinama ljudi u nevolji. Kada pomažemo da se problemi građana reše, mi to ne naplaćujemo. Kada građani zovu i traže pomoć, jer za njih u gradskoj birokratiji nema pravde, mi to ne naplaćujemo. Kada podržavamo svaku odluku za koju mislimo da je korisna za Nišlije, mi to ne naplaćujemo. Televizija 5 je mnogo više od komercijalnog medija. TV je servis građana u Nišu. Ipak, novac poreskih obveznika ide televizijama koje imaju beznačajnu gledanost, a Televizija 5 je u nemilosti politike i ekonomskih centara moći, koji su naklonjeni određenim političkim opcijama. Mi smo ipak naklonjeni gledaocima, što je, kako se ispostavilo, za jedan medij najveći greh. Za nas nije. Mi smo ovde zbog gledalaca, makar nas to koštalo svega. Kroz hiljade priča koje smo objavili za ovih 18 godina, mi smo sa Nišlijama brinuli, slavili, preživljavali porodične drame i tragedije, išli smo na uviđaje, gasili požare, uklanjali kasetne bombe, zaustavljali poplave, čistili smetove. Gurali smo glavu u torbu, trpeli pretnje i uvrede, ponekad dobijali batine, živjeli smo u strahu, radili danonoćno za malu ili nikakvu platu. Zajedno smo sa građanima plaćali račune, išli na pijacu, krpili kraj s krajem, štrajkovali, pomagali onima kojima je ta pomoć bukvalno značila život. Tražili smo odgovore, pritiskali političare da drže datu reč i zato su nas politički prsti doveli na rub opstanka, gde nam preti zatvaranje. Šta će dalje biti, ne zavisi od nas. Mi smo dali sve od sebe da ovaj deo Srbije ne ostane u medijskom mraku. Možemo još mnogo da govorimo o Radio-televiziji 5, ali nije stvar u tome šta smo bili, već u tome šta možemo da predstavljamo za građane Niša u godinama koje dolaze. Svesni smo da ne postoji politička volja da Radio-televizija 5 preživi. Jasno je i zašto. Međutim, ukoliko građani pokažu da im je Televizija 5 potrebna, mi ih nećemo izneveriti.